O vodi se dugo mislilo da je neograničeni resurs. Ovo je delimično i tačno, barem što se morske vode tiče, koja je uzgred neupotrebljiva za piće, zalivanje i još mnogo toga. Pitka voda, međutim, i u svjetskim razmerama predstavlja sasvim ograničenu kvotu koja je dostupna tamo gdje je dostupna i koliko je dostupna. U Vrbasu, na primjer, u drugom vodonosnom sloju nema dovoljno vode, a voda sa prvog vodonosnog sloja bez dorade nije za piće. Situacija po selima opštine je manje više slična uz izvesne specifičnosti svakog vodozahvata ponaosob. Ako se tome doda i neracionalna potrošnja vode podsticana neadekvatnim tarifnim sistemom, dolazimo u situaciju da vrbaski vodovod godišnje gubi oko 50.000 evra neophodnih za održavanje sistema i razvoj. Predstavnicima vodovoda iz Južnobačkog okruga 2. februara je predstavljena studija o gubicima vode u vrbaskom vodovodu, koja prvi put egzaktno potvrđuje ono što se i ranije znalo, a to je da je nemerena paušalna naplata u kolektivnom stanovanju, većinom u centru Vrbasa i na koloniji Šećerane, glavni generator problema. Kamera televizije Bačka je bila i na tom savjetovanju i evo šta je zabeležila. Zadovoljstvo mi je da vas u ime opštine Vrbas pozdravim, pre svega naše partnere na ovom projektu gospodin Gej iz ZETA, također i naše partnere na drugom projektu, ali u svakom slučaju koji ima veze sa današnjom temom, a to su gospode iz MISP-a, također naše kolege, drage kolege iz drugih opština i naravno moje saradnike iz javnog komunalnog preduzeća i ostalih ustanova koji su prisutni danas ovdje sa nama. Tema rješavanja problema snabdevanja pitkom vodom opštine Vrbasi, dakle u Vrbasi i naseljenih mjesta, je nama jedan od zaista najviših prioriteta i njemu u ovom poslu posvećamo zaista mnogo pažnje. Današnja radionica u svakom slučaju je značajan put za rješavanje ovog problema i svakako pokazuje orijentaciju opštine Vrbas ka jednom studijskom, sistematičnom rješavanju problema, pre svega od analize zaista stanja, analize gubitaka, analize stanja mreže, do rješavanja konačnih problema i dakle dolaska do našeg cilja koji je rješavanja fabrike pitke vode i rješavanje problema same mreže i distribucije pitke vode. Analiza koja će danas biti predstavljena za nas pre svega znači da ćemo poslati dobru poruku da smo u ovom problemu jasno definisali na koji način želimo da rješavamo, da smo uključili partnere i pokazali da ćemo zaista biti ozbiljni na ovom poslu i prisustvo naših kolega iz drugih opština jasno pokazuje našu orijentaciju da se ovi problemi rješavaju regionalnim pristupom, dakle svi imamo iste probleme, zajedničkim nastupom dobijamo na snazi, a isto tako možemo da izgradimo iskustva i jednim drugima pomognemo u rješavanju ovog zaista jednog od najvažnijih problema. Imamo da se ponovo vidimo, tu ima dosta ljudi sa kojima smo već u kontaktu vezano za slična pitanja i za rješavanje ovog problema koji nas zaista sve muči. A kažem da vidim nešto novo, što znači da se ova tema ipak na neki način proširuje u smislu da dobije na značaju da razumemo koliko je važno u današnje vreme, pogotovo da brinemo i o resursima vode, a s druge strane da počnemo da ekonomski razmišljamo u smislu da moramo čuvati ovu vodu koju pustimo u distributivnu mrežu i koliko je važno da ona higijenski i zdravstveno ispravna i dostupna do svih naših korisnika. Došli smo do egzaktnih podataka da je samo u centru Vrbasa nama gubitka 50.000 evra i da bi, kad bi rešili taj problem, da bi gubitke smanjili minimum 5%. Iako je ovdje potrebna samo opštinska odluka i nešto malo sredstava, 2.000 evra, što smo mi rekli da se ugledi centar na godine, što se vrlo brzo vraća, mi nismo izašli na odobravanje, odnosno ljudi nisu našli interes da nam pomognu da to uradimo. Napominjem da nam je potrebna opštinska odluka, ne možemo sami to uraditi. Rezultat tako nečega, evo samo jedan primjer, mi imamo jedan deo Vrbaska koji je sad i u ovom izveštaju posebno zoniran, koji u vegetativnom, odnosno letnjem i proljetnom periodu ima problem sa vodosnabdevanjem, odnosno pritiskom, odnosno količinom vode koju oni troše. Tako da na gornjim spratovima ljudi imaju pojedinim delima dana jako
jako sva pritisak, tako da je to nezadovoljavajuće. I tada je čak su nadležni radili projekat gdje se htjeli da paralelni cevovod pruže tim ljudima, odnosno da ulože nekim određena sredstva, da se to na taj način reše i po meni sreće da nisu imali sredstva, jer mi smo govorili da time neće rešiti, jer koliko god vi njima dati, neće to potrošiti i dalje će imati problem, sve dok se ne reše gubici u tom delu. I drago mi je da je ovaj izveštaj potvrdio da smo mi bili u pravu, jer imamo situaciju da je tamo gospodin Jurica i gospodin Tomislav Vidovski su došli, znači, pomoću merača protoka do zaključka da su tu zonu, znači da je tamo jedni faktor 13,3, što dokazuje da tamo veliki gubitak odnosno na ostali deo naše mreže. To sve rešavamo centralnom vodomenom, odnosno kada bi ljudi platili onoliko koliko potroše, onda bi vodili računa i svojim unutrašnjim instalacijama i to bi bez problema se rešilo. I ne bi imali taj deo grada problem. Koje osnovne indikatore koristimo kako bismo definirali stanje u kojem jesmo i što je vrlo važno definiranje ciljeva koje želimo postići kroz programe rješavanja konflikta. Prvo i osnovno pitanje koje je bilo postavljeno u razvoju metodologiji jeste kako postojeći indikator koji najčešće u svijetu koji je bio primjenjivan, a to je postotak od zahvaćene vode, znači gubici vode kao razlika između zahvaćene i isporučene količine vode, predstavljeni kao postotak u odnosu na zahvaćenu količinu, da se taj indikator prestane koristiti kao mjerilo za ocjenjivanje stanja u vodoopskrbnom sustavu u domenu gubitaka u sustavu. Naime, zašto? Ovdje imate jedan primjer gdje je predstavljeno da ako imate vodoopskrbni sustav zamišljeni sa gubicima vode, odnosno ne prihodovanom ili vodom koja nije naplaćena korisnicima u količini od 300.000 kubika, recimo da je to 30%, da taj sustav, odnosno poduzeće koje s njime gospodari iduće godine ne učini ništa za smanjivanje gubitaka, međutim ima sreću da dobije novog potrošača vode i za potrebe tog novog potrošača izvrši isporuku većih količina vode, gubitak u volumenu, odnosno u količini je ostao nepromijenjen, ali zbog matematike izračuna postotka u odnosu na započenu količinu vode, proizilazi da smo smanjili gubitke vode. Ovo je bio prvi osnovni, ajmo reći tako, motiv razvoja metodologije, da se ukaže da ne možemo raditi učinkovite i efikasne programe rješavanja gubitaka ako već sami sebi ne možemo jasno predočiti kako ti gubici jesu i kako će iz njih izračunavati. Gospodine Kovač, studija pokazuje da bi sistem u vodovodu Vrbasa bio samofinansirajući već u 3. godini ako se prihvate investiciona ulaganja koja su u njoj opisana. Koje su to obima investicije koje je neophodno uraditi i šta u suštini treba pod prvo uraditi? Pa ovako, istina je, uistinu sa projektom, odnosno sa analizom koju smo proveli, moguće je da projekt uđe u samofinanciranje, znači sa nekim manjim inicijalnim ulaganjima, da već nakon 3. godine uštede koje možemo ostvariti ili što je vrlo vrijedno u ovom slučaju povećanje prihoda u vodoopskrbnom sustavu kroz kvalitetnije, odnosno točnije evidentiranje stvarno potrošene količine vode, da se sredstva na taj način stvorena ili uprihodovana iskoriste za financiranje planiranih unapređenja u sustavu. A šta bi to trebalo prioritetno uraditi u vodovodu? Dvije su osnovne stvari koje treba prvo učiniti. S jedne strane treba uvesti mjerenje svih isporučenih količina vode za sve korisnike u sustavu. U ovom konkretnom slučaju u Vrbasu radi se o mjerenju stvarno potrošene količine vode za korisnike u zgradama, koja sada ne postoji. I s druge strane treba uvesti određene osnovne elemente tehničke kontrole sustava, znači podjela sustava u zone i mjerenje potrošnje vode u pojedinim zonama. Šta je pored toga bio osnovni cilj izrade jedno tako obimne studije? Osnovni cilj je da pokažemo vodovodu, odnosno ljudima koji rade u vodovodu i koji upravljaju sa vodovodom, da je moguće na jedan brz i efikasan način shvatiti stvarno stanje u sustavu koje imamo, razumjeti uzroke određenih gubitaka ili stanja u sustavu kako jeste i onda na osnovu realnih okolnosti pretpostaviti, odnosno predvidjeti planove aktivnosti unapređenja i provođenja tih mjera.
vaša studija ukazuje na to da treba preduzeti i izvesne korake na edukaciji građana, odnosno stanovništva. Čini mi se da je to najteži i najopsežniji zadatak koji ostaje zaposlenima u vodovodima. Jeste, točno je. Veliki dio problema upravo leži na tome da nemamo kvalitetno razumijevanje uopće kako se gospodari sa vodoopskrbnim sustavom, koji su problemi u gospodarenju i razumijevanja zašto je sustav u takvom stanju kako je. Znači nama treba edukacija svih koji na neki način su ili oni koji upravljaju sustavom, ali isto tako i korisnici tog sustava. Gospodine Kovač, vaša studija je pokazala i to zašto treba izbjegavati socijalnu cenu vode. Pa činjenica je da je veliki problem vodovoda, s jedne strane očekuje se od njih da funkcioniraju, odnosno upravljaju vodovodima efikasno i na ekonomskim osnovama, to znači isplativo, a da s druge strane su suočeni sa malom cijenom vode iz koje je vrlo teško pokriti sve troškove upravljanja i održavanja sustava. Na današnjoj prezentaciji ove studije bili su prisutni skoro svi ljudi iz vodovoda u Južno-Bačkom okrugu. Kako ste zadovoljni? Pa ja moram reći da sam ja iznenađen u stvari interesom ljudi ovdje. Ja se ovim poslom i ovom problematikom bavim već dugi niz godina i sudjelujem na raznim skupovima i prijatno sam iznenađen u stvari interesom ljudi i željom da se stvari promijene. A to je sigurno dobar početak da u skorim ovim danima koji dolaze i godinama koje su ispred nas, da budemo i svjedoci tih promjena. Vi ste menadžer GTC projekta koji se bavi pitanjima unapređenja rada u vodovodu i funkcionisanja lokalne samouprave. Zašto baš Vrbas? Prošle godine smo u saradnji sa Kancelarijom Južno-Bačkog upravnog okruga i načelnicom okruga Darijom Šajn pokrenuli međuopštinsku saradnju u upravljanju vodama u Južno-Bačkom okrugu. U isto vrijeme radi se i na projektu upravljanja međuopštinskog upravljanja otpadom u Južno-Bačkom okrugu, a u okviru ovog dela koji se bavi vodama krenuli smo da radimo audite vodovoda, to je snimanje stanja vodovodne mreže i nivoa gubitaka u tim vodovodima, ali sa ciljem prvenstveno da povežemo opštine i vodovode u rješavanju tih problema. Tako da u okviru rada na jednom vodovodu učestvovali su i kolege iz drugih vodovoda. Prvo smo radili u Bečeju, a potom u Vrbasu. I sad samo da odgovorim na pitanje zašto Vrbas. Razmišljali smo da li da radimo u Vrbasu, zato što kolege koje ovdje rade već su puno toga učinili na smanjenju gubitaka, zato što su bili prinuđeni da to rade. I veoma dobro su odradili veliki deo posla. Nama je bilo pitanje da li da krećemo audit u tako dobrom sistemu. Međutim, ono što je veliki problem u Vrbasu je da organizaciono postoje veliki organizacioni problemi u opštini Vrbas, to jest u vodovodu Vrbas. Ti problemi su jedan ono što sam vodovod, da kažem taj sektor vodovoda i kanalizacije nema baš puno mogućnosti da utiče na unapređenje svog sistema, da kažem, na neki održiv način, već dosta zavisi od odluka koje dolaze, da kažem, ne iz samog sektora. Današnjoj prezentaciji su prisustvovali predstavnici iz vodovoda iz skoro svih opština Južno-Bačkog okruga i iz nekih vodovoda izvan tog regiona. Jeste li zadovoljni sa odzivom? Jeste to očekivali ili ste očekivali možda čak i više? Pa u principu smo zadovoljni. Naravno, priča o održivom upravljanju vodama i smanjenju gubitaka ne može, da kažem, preko noći da postane aktualna, ali veoma smo zadovoljni sa onim što smo radili tokom prošle godine. Ono što sad planiramo je da ova iskustva iz Južno-Bačkog upravnog okruga prenosimo i na druge delove Srbije, tako su došli i kolege iz drugih vodovoda u Srbiji. Mogu da kažem da smo zadovoljni sada postignutim rezultatima. Na današnjoj prezentaciji se čula konstatacija da je jeftinije ulagati u štednju, odnosno u smanjenje
gubitaka u vodovodima, nego investirati u nove vodene resurse, što su možda investicije i bez nekog realnog pokrića u prirodi. Jeste, ono što je specifično kod ulaganja u smanjenje gubitaka jeste da vi sa samim smanjenjem gubitaka zapravo smanjujete opterećenje na postojeće izvorišta. I dok sa druge strane, ukoliko imate velike gubitke u vodovodnoj mreži, ulažete u dalji razvoj izvorišta, ponekad dovodi do precrpljivanja i, da kažem, nepotrebnog pritiska na samo izvorište. Na taj način, ako se ne koristi racionalno voda u vodovodnom sistemu, zapravo možete ugroziti sopstveno vodosnabdevanje. U Vrbasu je krajnji cilj da se napravi fabrika za proizvodnju pitke vode za celo konzumno područje opštine. Međutim, čini mi se da sve ove mere predložene u ovoj studiji koju je GIZ i finansirao i koordinirao su neophodne i neizbežne, čak i pri fabrici vode. Jeste, tačno je. Ono što je uradio, da kažem, rukovodstvo vodovoda i kanalizacije, oni su zaista uradili sve što je u njihovoj moći. Ono što je ovdje slučaj je da će sa vrlo jednostavnim rješenjima, koje opet ne zavise od samog vodovoda i kanalizacije, moći će da se generišu velike uštede novčane. Međutim, ne teško da će moći da se ide nešto puno u dalje smanjenje fizičkih gubitaka vode u sistemu, tako da je ovdje zaista slučaj gde je neophodno raditi na izvorištu, na poboljšanju kvaliteta pitke vode.